Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amosini misawa kamora morama intiere janeno mar Color TV. Ageno ni chako juma mari yoni ndo makare. Kabende weekend mari no rumo yoni ndo manyangafu. Dichieng' ma kawuono ni endi mar wuok tich. Tarik 23 dwe mar ariyo higa mar 2026. Arwakini machiegni winjo weche manyien kidienye ndi mar diero odiochieng'. Weche manyien ikelo ni kod Andres Ouma ka jaloko marwa en David Abila machiegni. Duol mochung' ne weche geko mag achiel kod kwe mag oganda e pacho kaini okwayo josiasa mondo koro ni to kungo dhogi e kinde gi ekima koro weche geko mag siasa bende medo chokore mokalo pacho kaini. NCIC bende koro kwayo jopiny mondo koro ni obeda kicha kendo kigiyie mondo josiasa oti kod gerietha e weche geko mag kelo tulo e kinde geko mag rumbe mag siasa e pacho kaini. Kwa wale wanatumia sana social media, tumeona mara nyingi tunatumia maneno machafu kupitiza ujumbe. Labda ujumbe inaweza kuwa mzuri, lakini vile maneno unavyotumia ni maneno ya kuchochea, kutukana na kudehumanize watu wengine. So ni amana kwanza kuelezea kwamba wale wako active kwa social media ama digital space wawe very careful that ile maneno unatumia sio ya kuleta uhasama kati ya watu ama kati ya wananchi. Ni jukumu letu mimi na wewe kama mtu binafsi kuhakikisha kwamba ile neno unatamka ama maneno unayotamka hayadhuru mtu mwingine. Na tukiangalia situation ya Isiolo saa hii, inabidi sisi wote tuwe waangalifu. Tuko na changamoto ya security, lakini tujaribu kwa njia yote ile kupunguza kutumia maneno ya kuchochea. Na ni jukumu la kila mtu, kila mmoja wetu kuhakikisha Isiolo iko na amani. To make a clarification that NCIC mandate or NCI Act actually has a certain scope. So when it comes to matters prosecution, of course, we hand over to the office of the deputy or DPP, where the process is completed from there. So I would want to demystify the fact that probably we are saying that we are just a threat, we come out to a toothless institution. I don't think that NCIC is a toothless institution because we implement the law to the letter. And we work very closely with other government institutions, including the judiciary, the ODPP, and even EACC. We partner in this because when it comes to matters peace and cohesion, it is the responsibility of every other Kenyan, including the offices that have been established by the law. Eche mama kwene kanyo ni jotelo mawuok e duond but siasa endo mar UDA okwedo jogo eko mabende koro balo gi sirikal mabende koro pingo kanyo tende ker mathur kaendi migosi William Samoei Ruto. Giwacho kanyo eko ni jogo mabende koro pingo Ruto gin jogo eko monge kod chenro moka mag dongruok ama bende ginyalo telo kanyo ne oganda jo Kenya. Sisi katika hii jamii ya Kisii tunapenda amani sana na tunapenda kila mtu. Leo ni mkutano ya UDA na tunasikia kwamba kuna wenzetu pia watakuja kufanya mkutano yao ya United Opposition. Sisi tunawaambia karibu. Kisii yote iko na amani, hakuna mtu ataleta fujo anywhere. Hata sisi hakuna mtu ameleta fujo. Na wao wakuje pia wazunguke because hii soko ni soko huru. Mkuje tu mtuambie agenda yenu ya maji, agenda yenu ya stima, agenda yenu ya uwanja. Kwa mfano kama hapa nikiwa hapa Suneka, ninaeleza wananchi kwamba next month rais anakuja hapa Bonchari kufungua uwanja, kuanzisha officially uwanja wa ndege ameweka milioni 400 hapa Suneka Airstrip. Anataka kufanya hapo tarehe 15 of March
atakuja kuanzisha uwanja wa ndege hapo wa Suneka Airstrip. Nyinyi mnataka hiyo ianzishwe ama isianzishwe? Ianzishwe kwa hii serikali ama mungoje ile yenye mjuu? Yes, si hii yenye iko ijenge hiyo uwanja. Na ndio maana tumekuja hapa Suneka tukieleza members wetu. Hawa ni members wa UDA. Nyinyi ni members wa UDA? Hawa ni members wa chama cha UDA, and we continue doing delegates meeting across. Na sisi hatuna fujo, hatuleti drama, hatutumii anything. Hapa hakuna drama imekuwa. Yote ni mkutano ya amani. Na wao wakuja na mkutano ya amani. Wafanya mkutano waondoke, kwa sababu wao hufanya mkutano moja in 1 year hapa Kisii. Kwa sababu the last meeting ilifanyika ya opposition hapa Kisii was last year June. Sasa hii imefika almost 8 months wanafanya mkutano moja. Sisi tutaendelea na mikutano zetu all through, tukingoja wafanye mkutano yao moja tena next year. Tunaambia wale wapinzani wetu, tafadhali, tumechoka na slogan. Politics of sloganism haina maana. You cannot have slogans every time. Ambia watu mtawafanyia nini. Hii maneno ya kutuambia sijui 1 term, 2 terms, sijui nini, it's useless. Hata huyu mama ako hapa ajui ni nini mnaongea. Ambia hao watu vile solution ya maji, solution ya barabara, solution ya uwanja wa ndege, solution ya na stima na hizo vitu zote. Siasa maduong' ma higa mar 2027 mabiro higa manyien Emmanuel Gotacho odiechieng' manyoro kinde romo mabende ne itimo kanyo solo mag omenda ne grup moro mariendo kanyo ni Kisumu CBO le Baraza. Romo maket kod mano endo notelie kanyo kod gavana ma kaunti ma Homa Bay Mikael Gladys Wanga. Kinde romo no Wanga kaachiel kod jotelo mamoko bende ne onyiso gana jo Kenya mondo mi gisiki kitu achiel kaka jo Kenya. Justus Adoyo ne gilero mathoth. Siasa no ero mar kwedo malik mokalo moko kuom jodito e duond buch siasa mar ODM mabende andi othegre e tieto jachiel kod telo mar duond bura no ero sani kono dhi nyime e boma maduong' ma Kisumo ka Mikael Gladys Nyasuna Wanga gavana e kaunti ma Homa Bay sani koro wacho ni kweth mitayo kod migosi Edwin Sifuna, James Orengo kod Babu Owino onge kanyo no ero mabende ochomo yo mabende tere oganda jo Kenya. Nwaneno ka Sifuna wuok, Babu wuok, Babu wuok, Osoti wuok, kendo Orengo wuok. Giwacho niya, wan wapogi apoya ka gin e rally Busia. To rally gi no, giwacho ni 1 pound. Gikawo joma nowe party ilo. Karoli pok nobiro gimoro amora mar party kata ka ne Raila ngima. Nwadhi kata gi Raila Super South, Karoli ne oke, kumoyiere gi ODM. Onyonka nowe party chon, nodhi Matiang'i. Kibadevi nowe party chon, nodhi Matiang'i. Gidhi chokore kucho to giwacho ni 1 term. Wanga wacho ni riwruok maket kod mano bende dendore ni Linda Mwananchi ng'iyo mana igi kendgi giwegi ka gin kaka duond buch siasa mar ODM giketo lain ero mopoch mar biro neno ni gidonjo e piny owacho higano ero makiny. Dr. Oburu Oginga omiyowa plan. Owacho ni hatuwezi kaa bila nini? Tunataka nini? To mae kaka wadhi yudo power. Owacho ni chama ogombaka. To kendo kuogombaka gi UDA to wago gino 50-50. UDA yudo 50, ODM yudo 50. Gino wago barua bang'. Ka UDA yudo president, ODM yudo deputy. Ka yudo minister na par, wambe wayudo par. Kabende kata kamano gavana no ero sani koro nono kotenre kod kwan ma piny mar oganda jo Kanyanam mabende osewuok oko mondo mi ondikre kaka joluto ombulu. To mondo wadhi e power, nyaka wabed gi kura gi kipadi. Seme 253 mosemedo kura. Muoroni 88 mosemedo kura. Koro power ni wadhi kawe gang'o. Korka kore jaod bura no ero ma Kisumu West Mikael Sabuyu odhi mana nyime kod sundo oganda jo Kanyanam ni ka giyie to gitie tuch achiel ahinya to jodito e duond buch siasa no ero mar ODM. Nyasaye oseoro jakom, to gima jakom oweyowago en riwruokwa kaka oganda mar joluo. En riwruokwa e gimoro achiel moweyowa kod ODM. Kabende Mikael koro wacho ni migosi Odinga ne oninde bade kowene gi lai kanyo ero mabende gibiro luwo kendo ging'e kama bende gidhiye. At the end of it,
Raila Amolo Odinga decided and came up to the conclusion that to get close to this power, we needed dialogue and negotiation. And so he left us in broad-based government. And that is where we as ODM, we shall remain. We have given Dr. Senator Oburu Oginga the mandate to begin negotiations for us. And that is where we are. Dhok mabende osir machiegni koda migosi Vincent Oyugi Jr. mabende nachiel kuom jolar kom od bura no ero ma Ugenya. Kain bende noriwo mana dhoge e riwo achiel mar oganda. Wana CBO, what you are doing here can only happen if we come together and we support our leadership. For this to happen, to have our chairperson, Her Excellency the Governor, we must defend and protect our leaders in the party. To earn Ugenya Kocha, one team broad-based, one team ODM, one team leader ground. Magi weche mabende jotelo go ekokoro ne owache boma Kisumo midhiambo dieri ma kawuono kanyo bero mabende ne sole omenda ne migawo no ero mong'ere kaka Kisumu Laborers CBO mabende ne oyudo kwan omenda moktin ne milion 4. Ne Kala TV koke boma ma Kisumu, and Justus Adoi. Familia kod osiepe mag Jojo Lwande pod ywak ka bende gidhi nyime kod kwayo sirikal mondo ka ber to mondo koro mi otim nonro kendo kawo chik ne jogo bende ne omonje kendo nonege e kinde bende no dhi romo no endo manotisi kanyo ni Linda Wananchi e kaunti ma Kakamega. Kwa majina naitwa Florence. Mimi ndio bibi ya Jojo Lwande. George ameuliwa Mbale. Nilijiuliza, na kama mkutano ilikuwa ni Kakamega, mbona wanaua huyu kijana kama bado yuko kwa njia? Sasa tumehuzunika, and as a family we are feeling the pain, and we are feeling that pain because the government, which is supposed to provide security for our children, is not doing that. Politics is there, but for how long are we going to lose our kids in the name of 1 term or 2 term? For how long are we going to do that? There were 2 rallies yesterday, and as a Kenyan, each and every person has a right to support the person he wants. As a leader, you cannot be supported 100% by the people you are leading. So those divisions are there. So I'm wondering why the government cannot allow, if you are 1 term, go and have your rally. If you are 2 term, go also and have your peaceful rally with the protection of the government. What happened in Kakamega, we never saw it in Siaya. Why? The government which is supposed to protect our children is the same government which is killing our children. And it is so sad that I'm being told this boy was killed 100 meters from a police station without the intervention of the police. What country are we having? So let the government protect our children. Let them allow the different people who have different political opinion carry out their business freely with their protection. If George was a supporter of Babu Owino, that is his right. Now, do you have to die because you are supporting somebody? How many people have died because they are supporting the two-term agenda? None. So, as a family, we are not very happy. And the pain we are feeling today, let no other family feel the same pain in the name of 1 term or 2 term. Isifanyike kwa wazazi wengine. Kama iko mbali na mtu unaona ni sawa, lakini saa zile imekukuza wewe mwenyewe ndio utasikia hiyo uchungu. Na Oltobe alitoka hapa akienda kwa function ya Babu Owino na Sifuna.
yeye ni supporter damu wa Babu Owino na Sifuna. Little did we know that kumbe kuna watu waliwekwa kufuata Otobe na ili wapoteze footprints walienda wakamuua huko Western. Hajafika huko, wamempata, alikuwa na vijana wake 5 ama 4 boys wake, na wakafika tu hapo na kusema ndio huyu, na wakapiga yeye. Mpaka mali anafika anatoa tag, aji-identify. Bado anaendelea kupiga yeye kama mwizi. Babu Owino ni kijana yetu Mluo land hapa. Huyo kijana Mjaluo. Mliona Western pale watu wa Luya huko wali-endorse ama walishangilia sana kukaribisha kijana yao Sifuna. Mbona sisi Babu Owino anataka kulanda hapa airport? Mwizi mwingine ama mkora mwingine ama thug mwingine hapa Kisumu ana finance vijana kukaa nje ya airport. Wangoje kijana yetu mzaliwa wa hapa. Babu Owino amesomea Kisumu Day. Babu Owino amekaa hapa Nyalenda. Mistake ni ya politicians wale wakubwa. Naweza sema mliona hata Emilio Jamba akiongea pale Siala. Ni jukumu ya wangwana wakubwa hawa waita vijana wadogo wakae nao chini, instead ya kusambaratisha hii party ya baba Raila Amolo Odinga. Sasa zile mnapanga Babu achapwe, mnapanga nani afanye hivi. Babu ako na vijana wake, Babu ako na supporters wake. So kama hii mmeua chief wangu being that ana support Babu is very wrong. And we must have democracy. Raila alishaleta hii democracy. Mimi kama chairman niko na choice yangu, vijana wangu wako na choice yao. Huwezi dictate mtu asifanye hii. And also Babu Owino has right to land Kisumu airport. Babu Owino has right to do vitu zake. He has that right. Hatuwezi kataa. So my chief kama alipata that order aenda support Babu. Mtu anangasti ati yes sasa ameshinda Babu kuingia Kisumu. Nataka niwaambie vile mnatupeleka na vile mimi ni chairman, Babu mmeua chief wangu juu ana support Babu. He might Babu ataingia Kisumu juu amezaliwa Kisumu. Boda power. Mimi nataka niwaambie ukweli. So we need justice. Without justice tutaona vile itafanyika. Siwezi sema no peace, siwezi sema nini because sisi ni mia people. Zaneno Markala TV yena mundo wakao yoyo madundo kikidi mabori toki nyerere machoko dogo kaindi nyime kutolumeche manyena maponi tiere mesawa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo Archbishop mar kanisa mar jo Anglikana mano Bishop
Jackson Ole Sapit koro ni to kwayo jodolo kwayo jotelo mapacho kaendi mondo koro were gi weche gweko mag kodo jomaundu kata jonjore ma bende koro dhi rocho rombe gweko mag siasa ma bende bag pacho kaendi kod jotelo mamoko. Ole Sapit lero kanyo e koni jonjore ma bende koro ikodogo thoro kanyo donjo weche mag kuo mecho kod ang'enge kendo gi hinyo ganda jo Kenya bende koro yoro mana romogo ka onge wach mora mora. Lakini kwa sababu IBC ni referee na wamepewa nafasi kisheria, ndio wanajua kutangaza siku ya kufunguliwa kwa campaign na siku ambayo ile nafasi ya kumanage ni nafasi yao kujitokeza wazi kwa Wakenya kusema kile kinafanyika sasa si halali ama haikubaliki, na basi waanze kuona ni nini nafanyika. Pia wao waangalifu pamoja na EACC na tabia za wale ambao wanajitokeza, ili tuchuje mapema kujua huyu ni mhalifu, huyu ana kesi hii, ili tuweze kupata watu ambao Wakenya wataamini na Wakenya wataweza kusema hawa ni watu ambao wanaaminika. Wafanyia na ile pengine umeshawafanyia, maana kuna wale wanatafuta na tayari wamekuwa huko, basi wacha Wakenya wajaji wewe kwa kasi ile ambayo umetufanyia, na sasa wakisema ni wewe basi itakuwa ni wewe. Sasa tumeingia culture ambayo hatujaona hapa awali ya watu wanaitwa goons ambayo wanakombolewa na wanasiasa wa mirongo tofauti tofauti, na kila mrengo ina goons yake, na nataka kutahadharisha Wakenya kwamba hawa ambayo tunawazoesha pesa ya fujo na furugu, wakati hata tutakuwa tumemaliza hiyo siasa, watakuwa wamezoea hizo hela na watakuwa natoa furugu na watakuwa majambazi ambayo watatoesha amani ya nchi ya Kenya. Akawadhi nyime kanyo koni kweth mar United mobalo kanyo endo United position mobalo kanyo endo kod piny owacho ramoni yiero mabiro manyien mar higa na 2020 to kod 7 nyaka to koro ni giter ker mathur kaendi Migosi William Samoei Ruto dala. Giwacho kanyo ni Ruto osegoyo piny chenro mag dongruoge mathoth mabende noyudo kanyo endo kanoseketi gi jotelo mag piny Kenya mabende ne osekalo. Reporter marwa Fellow Gobliza ni kanyo gi ler mathoth. One time. Kwethno mar United opposition motele gi ogai mar DCP moluor Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogai mar DAP Kenya Eugene Wamalwa, kind jotend duond buche mamoko okinyi ma kawuono ochako wuothgi e boma ma Molot e kaunti ma Bomet, motel ne romo margi maduong' e boma ma Kisii. Harambe! Haya, hapa ni one time. Hapa Molot. Kotwa kod oganda ma Kipsigis moluor Rigathi Gachagua mabende oseyango chung' mare motegno en ni Laktar William Ruto okonwe telo. E telo mar ariyo oywak ewi kaka oganda go ma Kipsigis osewe chien e yore mag dongruok mag piny owacho kendo osetamgi yudo ratichgi kaka moko kuomgi nodar e bungu ma Mau. Wabunge wenu wote wamenunuliwa, hawaongei. Senator hawaongei, wajumbe hawaongei. Sasa Rigiji atakuwa mtetezi ya Wakipsigis kwa sababu umedhulumiwa. Na sisi hatuna ubaya na mtu yeyote. Sisi tunataka wananchi wafanyiwe na watu wapate watu wale walitolewa Mau wapewe pesa yao waanze maisha upya. Si ndio? Gachagua koni kaka kwethno mar United opposition to kagiseka hotel yiero maduong' mar 2020 kod 7 gidhi neno ni gikelo jo Kenya duto kanyakla kokale chwalo ne gidongruoge kendo rito ratichgi magisekoso neno kuom kinde. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi tukiwa na Kalonzo Musyoka tukiunda serikali within 6 months wale wote wa Kipsigis walifukuzwa Mau Forest tutawapatia compensation waanze maisha yao. Sio ni sawa sawa? Na hii college ya ICT hapa nyinyi ndio wataalamu ya mambo ya mtandao. Ile mliahidiwa sisi tutakuja kufanya. Serikali tutaunda Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Jalup jatend piny Kenya machono bende okoni ene manoketo jatend piny Kenya masani etelo e yiero mar 2020 kod 2 kendo kamane kako dhi neno ni okawo telo lwete e yiero mar 2020 kod 7 kokwa josiasa ma Kipsigis mondo chak ndikore e duond burano mar DCP mokoni tayo e yor demokrasia. Si mimi ndio nisaidia William Ruto akuwe rais. Ni mimi si mimi. Ni watu ya mlima si watu ya mlima. Akatutenga, akatusaliti. Akasema hana haja na sisi. Sasa sisi tumeamua vile tulimsaidia
tutapeleka yeye nyumbani. Mkuje mchukue tikiti ya DCP, ile ya UDA imepewa wabunge wale wako kwa viti tayari. Hapo mtachinjwa. Korka kore Eugene Wamalwa bendo se jatend piny Kenya masani moluor William Samoei Ruto ne chungo chenro moko manochaki kod jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki kod Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati tumekuwa na Mwai Kibaki alisema tuwe na free primary education, masomo yakiwa ya bure, uwe mtoto Mkalenjin, Mkisii, Mkikuyu, Muluya unasoma bure. Sisi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na ile mambo inaitwa Linda Mama. Linda Mama ilikuwa inalinda wamama wote, lakini wenzetu walipoingia wakabadilisha sera, wakatoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa sha she shi sho. Sisi tumesema mwaka ujao mkituona na huyu Rigiji na huyu Kalonzo, mkitupa heshima kurudi serikalini, tunataka executive order number 1 kutoa hiyo sha, turudishe Linda Mama, ilinde mama wetu wote. Tuko pamoja. Filo Gobliso Cheng Kalati. Weche mamoko bende ni kanyo ni kambi mar rego sukari mathuru kendi mano mar Sony geto mar doke tich kendo chako tijege yanga juma ninde mano endi bende biro toka ne gikawo thuolo ka giko mariga mokalo kama bende ne gichako loso mashinde gi mane kelo ng'ikruok e yore gi mag rego nianga. Mashinde makete kod mago e kone olosi kendo nomonyo omenda maromo kanyo $8,000,000 e geto ni loso makete kod mano endo koro en mano mabiro nyuolo olemo makare kendo jopur ok bedo kanyo kod pek e kina bende gitongo niang' e puothegi ka gitero e kambino. Ler makete kod mano endo nochiw kanyo kod jatelo e kambino endo mar Sony mano Idris Bashir. Items have been worked on. It was a really intensive maintenance that was done. Of course, also the budget involved was substantial. So the mill's done, the process, all the crystallizers and the preheaters and the pans, centrifugals, all those items had been rehabilitated to avoid all those leakages and waste that we were encountering. So we presume that as from next week we should be back up and running. So there was frequent mini maintenance which was not helping the farmers, because each and every time when it breaks down, even the transport of cane that has been harvested used to be going stale on the ground, and so farmers were going at losses. But right now that the Sony Sugar 2025 has come in place, and before they crashed for long, they went for thorough maintenance. Right now they have resumed. And according to the reports they are telling us is that they now come back with a capacity of crushing 3,000 metric tons of. To bende kinde ni endi makoro liet mag siasa pod medo chokore pacho kaendi kendo dwany buche siasa ma opogore bende pod medo chapni. Oyudo kanyo koni Governor ma county ni Narok Patrick Ole Ntutu koro ntononya ko ker mathuru kaendi William Samoei Ruto lwedo okwacho kanyo koni chenro mag dongruoge mabende ker William Samoei Ruto osebedo ka timo ne oganda jo Kenya gin gigo eko mabeyo kendo maneno kinde mane lose county ni Narok. Ole Ntutu nonyiso jodak ma Narok mondo gin bende giwuok ka rombgi poni yiero maduong' ma higa manyien biro timore mondo gisir ker ma pacho kaendi William Ruto lwedo. Onyiso gi bende ni giikre ne kawo thuolo mag loko hala kinde go eko makoro ndara endo mar gacho okolo biro tieki kaachiel kod paw ndege mondo gitimo hala mabiro loko ngimagi. Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, tunajua ile kazi ameweka Kenya mzima, hata sisi pia tumehesabika kama wana Narok. Na hiyo maneno mengine kelele mnasikia huko, sijui Kakamega, sijui wapi, wacha tu watembee, lakini sisi tunajua rais wetu anaenda 2 term. Wale wanatafuta mambo ya senator, wanatafuta governor, wanatafuta MP, lakini rais hiyo imeenda. Pia watoto wetu walimu wameweza kuajiriwa. Juzi kulipofanywa allocation ya walimu hapa hamkupata walimu. Na nataka kusema Malo sub county, tunapoenda hii recruitment nyingine ambayo tutafanya, lazima ya kwamba tutashughulikia ili msiachwe nyuma, ili watoto wetu wa Malo sub county pia waweze kuajiriwa. Kwa hivyo mimi najua kulikuwa na wamama ambao wamekuwa above 40 years ambao hawajapata nafasi. Na hiyo ni shughuli ambayo inashughulikiwa kule national
msikue na wasiwasi, mambo yetu yata Lipod na mawuok e kaunti ma Narok ema bende kelo giko mar chulo ne weche manyien e yo mar adimba kidienyendi mar diero odiechieng'. Tudori kodwa kendo koromo kanyo saa 10 kama biro yudo weche manyien e yo machuok e kidienyendi mar podho chieng'. Weche manyien gini kelo ni kod Ana Tracy Ouma ka jaloko marwa en David Abira.